Oi kawan, jangan lupa nih subscribe, like, share, and comment. Kalau enggak, bukan kawan gua lo. Nat, anterin gua yuk. Gua pengen jalan-jalan nih. Ah, lu ganggu gua aja. Gua lagi mantau bisnis online gua jual beli kolor. Elah, anterin gua dulu yuk. Gua bete banget ini. Gua pengen jalan-jalan. Ah, lu bener ngajakin gua minta temenin lu jalan-jalan. Iya bener, ayo dah yuk. Udah lu mandi dulu sono, ganti baju kek. Gua liat dekil amat. Emang lu gak ganti baju? Lah, gua sih udah keren, udah ganteng gua mah. Udah, gua ganti baju dulu ya. Gua mandi. Nah, lu tunggu sini. Udah sono gidah. Udah. A few moments later. Lah, tahu gini gua nggak bakal minta temenin jalan-jalan sama lu. Lah, kan emang lu yang minta temenin lu jalan-jalan. Ini gua temenin. Ya kagak kayak gini juga kali. Masa lu naik motor, gua jalan kaki. Ah, bodo amat. Lu udah ditemenin, bukannya bersyukur. Udah ah, gua mendingan nyari kewets dulu. Bah, belum tinggal.